Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Ti Masakbayan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apoy abinay am ngay nuwidro na dya tao ti dakalagatan ti kumpanya tayo. Inala na lang ti share na ti kumpanya, papa. Adday din tinispal ko na dakalagatan. Iso nga awanan ti share na ti kumpanya. Di yamat ngamin imbaga, papa. Kinitampay ko mangay mo na nagiti records. Sakbay ngay manugot ka ngay ruwar na ti share na. Di mo among aramatan ti utek mo. Sorry, papa. Diya ka maakasta. Lalaka ti mangibaga iti sorry. Oh, nakalagatan ti pukaw ti kumpanya. Babawi kon anang ipamanage ken ka ti kumpanya. Ikan na kumapay ti may sagundaway, papa. Patarayam lang tatilugan. Kumpurmi ti pangiturungam. Ha? Boss, sa dino kumangay ti papananta? Patarayam latan. Kumpurmi ti maturong ta. Kaya't ko nga iliwliwag ti madya na pasamag iti kumpanya nga impyar ni papakanyak. Agturong tangaro iti igit ti baybay, boss. Barang agkalma ti panunot yo, numakita yo tinalawa at aaw. Sige. Basta patarayam latan tilugan. Uray adayo ti madanon ta. Un, boss. Ibagayo latan, magsubli tayon. Sayang lang tigkasulina no kastoy. Basta masayar tirik nana. Agpataray tilugan. Ngawan matmas no papapanan na. Insan, nakalidliday ka manan ang naggapoy ti pagadalan nyo. Apay ka di manan. Pinagungtanak manan dya maestrami. Tawan ka no ti impas ko a project ko. Manipod awan da tatang kananang, gapo iti dayjay nga aksidente. Kastuyan ti mapaspasamak kanyak. Awan aramata ki dya pagadalan. Ladingitak no di ka matulungan Tatultulungak mat ngamin dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Among mat, may saak lang mat aserbidora iti restaurant. Maawatan ka. Dakkel ayamanak. Tapi nalubusan da kadagiti dadakkel mo. Ang makipagyan kanyak dito'y basit abalay mi dito'y igid ti syudad. Win tapno adda kadwam. Kan as-asidag apag naag amapan iti ayan ti trabaho. Imay ka din isalod dito'y manag. Imay itay, sir. Nakita ka nagsauda kin ni Papayo. Idikwan, pimanaw mo lang. Anyaman nga tan kinagsaritaan da ka ni papa. Kasla dinamag na no napanam. Kat imbaga ni Sir Adina mo. Pimanaw ni Madam Salud anak kami suot. No apaya kanayon nga umay dito'y dadya tao. Kanayon nga umay Taiso ka nga rod ti intulag da ngagbalin nga asawa yo, sir. Pagayatan lang ni papa nga ipaasawa da kanyak di anak ti gayam na. Mayat met dadya salod. No kasta, saan yung ay-ayatin ni Madam Salud, sir? Ni papa ti mangayat ken kuana manang. Agkasapulan da iti para dalos iti sanga ti restaurant apag trabahwag. Saan ka di? At ipagtrab-trabahwam a restaurant? Kat sangamat laang ti hotel iti nga to ti restaurant, insan? Wen, insan. May sa atao ti akin kukwa iti restaurant kan hotel. Restaurant iti basement. Idinto ta hotel mo't iti nga to. At dapay diskwan iti sabali manan apasat ti basement. Siyak salangan ti sarag mo a para dalos iti restaurant. Kasano nga iti panagadal mo? Mababainak, no adda ipapaaramid a project. Saan ko maaramid, tawan kwartak. Agtramaho aklaangan. Di, ingka nga ron agpa-interview. Masapul ngamin nga dapay interview na. Para dalos laang, adda pa'y interview na. Ada
Ada maangay ang selebrasyon ni kabarbaro apasdek ni kumpare nga ama ni Salon. Masapol nga data ija no Rami, Jeffrey. Masapol ka di pa nga umayak, papa. Kat ada kayo matan. Ne, masapol nga ada ka ijay. Ipakitam kan ni kumpare anapudno ka iti anak da ani Salon. Awan ka di ti karbengak amang pili. No asino ti agbalin akatakunay-nay ko iti biyag, papa. Alya pa lang ti sapulam. Adda mabalin da Salon. Gayem ko pa iti amana. Agayem kayo latamat iti amana. Nga oray saan kami ngagkatuluyan iti anak na, papa. Di na kipabayin, sika Jeffrey. Apay nga rod, pinalubusam anat naturog ni Salon iti kwartom iti kalabas. Hello, Salud. Sikamat gayam dayta. Kumusta kan? Nabayag adita nagkita? Imisam ka. Madlaw ko ang mapilpilitan ka nga umisam, amiga. Nagsinaay ka pa'y. Oh, apay ka di. Ni amin Jeffrey a fiancé. Madlaw ko alumamlami isan kanya. Di ka di nataar nga tawid iti may sa akumpanya. Diti lugar tayo? Awan nga rod. Numapanak iti mansyon da. Ibagada nga awan ka no. Diyak amo no papapanan na. Apay adi mo awagan nga umuna. Sakbay amapan ka iti mansyon da. Wan nga paiso. Ngam adda dagiti panawan nga awaga. Kat madlaw ko asaan ang magaganan ang makisarita kanya. Sofia, kumusta nga iti interview? Mangrugi ka no inton Lunes insan. Nasayat nga ron no kasta. Addan ton trabaho. Wan nga rod insan. Kamaudyanan na. Agtrabaho ak matlaangan. Selebraran ta nga ron ti kaaddan ti trabaho, insan. Intaman mo't padasan ti agpalpaliwa iti disco iti asidag ti pagtrabaho. Diyak pa'y napnapan iti disco house insan. Sa maysa, awan kwartak. Di, syak ti taya. Italaang matapadasan ta ti sumrak iti disco house. Anya nga ti itsura na ti disco house. Iso nga rod amapanta. Tapno makita ta no na ti itsura ti kunada a disco house. Kastoy gayam ti disco house. Ada agsalsala. Kan ada pa'y aging inom. Wan nga ron. Intag to gaw ijay suli. Awan unay ti tao ijay. Ada basit alamiseta ijay. Ijay ti papananta. Mayat nga agpaiso ijay. Tawan unay ti tao. At tayo pa'y di ti pagsasalaan da. Anyamat da ito'y nangawisam kanyak insan. Enjoyan talaktan ti agdangag iti music. Kat agbuya kadag iti agsala. Kastoy gayam dito eh. Oh, kitam oh. Mapanda mangala iti drinks da. Japan nakabar dito eh. Inakman mat mangala iti ladies drink. Tapadasan ta ti uminom. Uray basit laang. No da kayo di kagasat ka ni Jeffrey. Swertem. Nataar lang nga rodan. Bak nang pay. Diyak ipalubo sa mapayak kan kwa na. Ay ayatek ni Jeffrey. Rumbang laang. Ikagumaam ada kayo ado at katuluyan. Tulungan nakman, no kasano ang matagikwak ni Jeffrey. Saan ka ngagdanag, amiga? Ado ti pamuspusan. Tapno matagikwa kan agbaligi ka kan ni Jeffrey. Agyaman ak unay kan ka, amiga. Iso nga itapay laang, ag-blow out kan. Takong kwanto laang ni Jeffrey. Sofia! Apa yan? Kasla maulaw ka matan. Jack man mo. Nagsakit ti ulo. Kaya't ko ti agid da. Inak ibaga iti maysa nga amamok at trabahador dita hotel, ta itulod da ka iti maysa a kwarto. Alaman nga ron. Nagdagsa na talaga ti panagiriknak iti ulo. Maulaw ka talaga. Nagdagsan dag iti sakak. Jesus. Agrikos ti panagkitak. Anya ka ti dya ininom ta.
Tsaka mo, mabitlaan nga ron, Urayan na kami dito, eh. Apay kastoy. Kasla, jak makatakdar. Anta ka na ilaok, iti ininom ko. Mabantaman pa iti may sa disco pub. Kayat ko ti manglipat. Diyak pa'y kayat ti agawin. Da kayo ti makam mo, boss. Pagisok. Dandanita iti may sa diskwan. Nabaya ka diyak napnapan iti disco house. Intabas ito minom. Ngayon, ang mga nudyak tumakamaneo no makainumak, boss. Mabalintamat ti maturog iti hotel. At damat hotel iti papananta a disco house. Ala, intakit din. Ibati mong tilugan iti parking lot. One, boss. Mangsenyas ka iti umay mangyag iti drinks. Taipan na ijay pang VIP at table. Ariglado, boss. Urayin naklangan ni Jai. Sige, pumuna ako ni Jai. Sumaruno ka. Apa man ang may bagam ti drinks ta, ha? Iyag da ijay VIP table. Ariglado, boss. At na nagpinta sa babae iti suli. Kasla maditirik na na. Apay nagmaymay sa. Boss. Sa balit ipanang mingming yu iti naidya babae, napintasan ka day. Ne? At da babae kan lalaki nga imasidag kan ko na. Kat tinulungan da ngayon luar. Mabit lang, boss. Rumwarak pa'y biit. Ti ka di babae ti sinurot ni Koryo. Apay nga ta. Insan, dito'y akwarto ti pagturugam, ha? Sumarunong kanto inton bigat nga agawid. Panawan na ka di dito'y hotel. Kwa ngamin, insan, malagip ko asaan ko nga inkandado ti balay, idi ada sinublik. Ay, ang mga nada sumrak nga agtatakaw. Delikado. Sige nga, Rod. Diyak ka talaga kabalan. Diyak ko makayat ti maturog dito'y hotel. O sige, pasensya ka, tapanawan ka talaga. Apaman ang makaunag ka, ilak mo di taunag, ha? Taagawid akmatan. Sige, insan. Kat agyaman na. Nagkapom ka di. Apay rin ka. Sinurot mong samat tinapinta sa babae. Upin pa'y na dyan. Boss. Napintas na dya babae. Saan ka day? Huwag nga ron. Inyawid ng samat. Takasla maditirik na na. Boss. Impanda iti kasit gan ak kwarto da ito'y hotel. Kasta ka di. Anya nga ta tinagan tinapinta sa babae. Kaya't mo ka di ama-ama mo, boss. Dumtang to day tagon daway. Loko. Kasano ko ma? Ala, uminom takit din. Kita mampay nga ibaga na napintas ka no day dya babae. Diyak pa'y nangag nga imbaga na napintas ni Ma'am Salud. Sa bagay, at pa'y sumat namin. Sana napintas ni Ma'am Salud? Adda nga ta inlaok na itininom ko. Sabalin sama tintad da kanyak. Makaturturog ako. Permia bartakyo, boss. Nakag pa-reserve iti kwarto pagturugan nyo. Baka mo ka. Diyak samat ka ng amo tilawad kandaya. Alaman ka diti wallet ko. Dahin ka nga rod agpa-reserve. Sige, boss. Panawan kayo, pay. Katulag ko man git DJ lalaki ang nakita. Anang tulong iti DJ babae. DJ mo't akwarto ti pangipanakkan ni boss. Ikak iti kwarta DJ tao. Nalakalaang to nga irasunan. Tagpadadah anabarte. Hala, boss. Umunag kayo na iti kwarto. Di ta kwarto ti pagturugan nyo. Kaya't
mapanak mat iti sabali a kwarto. Sige. Ang masapat aro mo rin ton bigat. Importante ti aramidag. Ha? Ang boss, masapa kayo nga tainton bigat? Apay kumasan. Ha? Apay sa bali ti rungid mo. Ha? Makita no masapa kayo, boss. Kaano pa yan aladaw iti trabaho? Nang runa no da importante nga aramidag. Sa bagay. Wan matkit di, boss. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadamat gayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida nakatalikod. Nakaturog samad. Idapat ti silaw. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadagayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida, nakatalikod. Nakaturog samad. Idabak ti silaw. Ita. Agindaak iti abay ti babae. Nakaturog samad. Saan nga kutkuti? Uy! Nasapa kayo man gaya marimwar iti kwarto, boss. Loko ka talaga. Ha? Adamat babae iti unag. Nga mas dawak. Tapay kasla di na amo ti mapaspasamak. Kasla pinaturog da. Anyang iti napasamak, boss. Amo man nabartekak. Saan narumbang ko mati napasamak? Ha? Boss. Nakitam ka ditiro pa na. DJ a babae. Tay nakita ta idirabi anabartek. Ha? Loko ka talaga. Nakonsensya ak hindi nakariingak. Isa nangiparabawak iti medyo dakkalagata di tinamisan. Sakbay arim warak. Nakita na ka, boss. Dinardaras ko tirimwar. Nakaturog pa itay. Intan, tadyay appointment ko. Ang mga numaladawak. Tagtagainap ko kaditi napasamak. Kasla damat kaduak a lalaki idirabi. Anday naramid na kanyak. Nga, jakmat kabailan alabanan. Talakapsot tiriknag. Apay nga takas jay. Darasak ti mapaniti banyo. Taagdi ko sakbay nga agawi dak. Adalakit di madyan na pasamak kanyag. Darasak ti agdigos. Tapumanawak dito Tama nga no agsubli ti lalaki. Ada balitok akwentas iti katri. Ada nakaukit anagan. Kita akman. J. Javier. Kaawatan a J. Javier. Tinagan tinakikaid na kanyang idirabi. Adapay korta nga imbati na iti lamiseta. Kaya't kadi asawan da ito binayadan na't inaramid na kanyak. Bak nang siguro ti lalaki. Ta medyo dakkal ti imbati na agatan. Awan ni Jeffrey, napalan na ka di. Nakita mo't sa parin mo, sir. Kasla may laang nagdigos kan nagsukat sa pimanaw. Napanan na nga tayo dirabi. Ha? Kwa, sir. Saan nga tanga ijay ayan ni Ma'am Salod? Ha? Ay, nasayat met no napanijay. Mga no, umay man na nagdamag dito no ayan ni Jeffrey. Kasano, no saan akayat ni Sir Jeffrey ni Ma'am Salod, sir?
Apay ko ma, di na kayat. Anya pala ti sa pulan na. Babae, ang mamirmiraot, kasta ka na eh. Insan, apay akas ta tilangham. Nagsangsangit ka kadi? Ada na po utang alalaki ang nakikaid na kanyag. Ngam awan na aramidak. Tapay adyak malabanan. Nakapsot tirik nahag. Jesus, apo. Di mo kadi nairupaan? Saan? Tanaydap ti silaw. Basta amok nga damadi na pasamak kanyag. Kasano nga'y amaamuan? No asino tinasao alalaki? Ada na ba ti katri ang kwentas? Balitok samat da ito Kitakman? Atoy, ada na kaukit anagan. J. Javier. Kumusta ti relasyon nyo iti fiancé? Ay, kas de ta amiga. Nalami islat ta. Isorong man di ko na maapamuspusan tapno ikalay sana kon. Kasi ti aramidam, mapan kay di mansyon da. Agyan kay Jay. Aging ga asumangpat. Kaya't mo asawan? Sa anak ka pumanaw ijay no awan pay ni Jeffrey? Correct. Kasano amatagi ko no pumanaw kamot ijay nga awan ni Jeffrey? Mayat sa agpaiso. Nung amin awan ni Jeff ijay mansyon, pumanawak mo tadagos. Tapno maamuam, no ada sa bali a babae akachat na, libasam nga isink ti cellphone na, iti cellphone mo. Sink? Kasano? Isuro ka, no di mo payam mo. No ada agchat kan ko na, ma-receive mo mat. Aramatam ti telegram iti cellphone nyo adwa. Adda ka di ti mansyon? Adda ka di baga mo no masapol mo? Mairiwak laang mat. Maturog ak dito'y mansyon. Anya nga oras sa simangpet ka? May isang orasan tinapalabas. Kunak nga ron no saan ka na sumangpat. One meeting, wano appointment ko ita. Kasta ka di? Husto nga ron tiyo umay ko. Ta free ka ita. Nakita mo ka din no adda di ti mansyon ni Papa? Diyak mat nakita. Dagiti lang katulong tinakitak. Sige, umuna akon iti kwartom. Taag shower akpay. Napanan ni Ma'am Salud ijay kwarto yo, sir. Sa anak ko mapaya sumra ki jay. Ngam, adda di ti cellphone kan laptop ko, manang. Amok asaan mo akayat ni Ma'am Salud. Ang kasano, kaadamot tin napasama kada kayo, sir. Tsaka mo, jak mabalin na sa lungasingan ni Papa. Amin nga ibagana kat lintag di ti mansyon. Kasta kayo ka di ababak nang, sir? Noan niya ti ibaga ti ama, kat iso ti masurawt, uray may papan kan ayat. No siyak ti adda putot na. Itad ko kenkwana ti waya-waya nga agpili iti ayatan na, manang. Dayta ti maiparbang, sir. Saan ko maadiktaran ti anak? No may papan kan ayat. O anya, naisync mo ka din ti cellphone mo, iti cellphone ni Jeffrey? Wan, ngam awan mo ti makitak nga agchat kan kwa na. No awan makitam, kawatan na nga awan nga ro ti sabali ang babae iti biyag na. Apay nga rod anatamnay kanya. No saan nga epektibo ti imbagak nga aramidam? Sabali nga ro daw hangas ti aramidam. Anya ka di manan ti aramidag, amiga. Adamanen ammo ka pamuspusan, amiga. Masiguradok amayat daytoy nga ibagakan ka. Ala, ibagam marudan, taaramidag mat adagos. Insan, balitok samat da iti akwintas. Nangina siguro da ito'y. Amangan nunagan ti lalaki da ita. Idulin ko da ito'y akwentas. Amangan na dan tumang sapol iti da ito'y. No asino man ti mangsapol iti da ita akwintas. Kaawatan na nga iso tinakikaidakan ka idirabii. Ha? Wan nga agpaiso. Manipod ita.
Saan akon nga ginom iti nasangar, ta iso ti nakaisagmaka. Insan, pakawanan nak Jak amo, akasta ti mapagteng mo. Saan mo matabasol ti napasamak, insan? Daksangga sa takla siguro. Jak mat mabalin ti agdarom, tawan mat aramatak. Idulin mo ti imbati na akwarta ako nam. Para iti masakbayam. Ita ti umuna nga aldaw ti panagtrabahom. Saan ka di? Wen insan, agurnungak iti kwartak. Tadyak laam mo no agbayag da ito yung trabaho. Siyak, nabayag akon nga agtrab-trabaho. Angam, awan pa'y urnong ko. Tamapmapan mat amin kadagiti kakabsat ko. Sana bale, tainton ka sa pulam titulong. Katulungan na kantumat, insan. Sapay ko ma, insan. Ay, ipapaay ko amin kadakwada ti sapul ko. Nalabit, di da kantumat imutan, no si kantumat yag kasapulan. Sapay ko ma, insan. O sige, inta nga rod ag trabahon. Tapno saan ta amala daw. Boss, apay ka di amadlaw ko. At dagundaway, akasla na unag ti pampanunutan yaw. No daduma, malaglagip ko ti babae ti disco house. Ah! Nakayawan kayo kadikan ko na, boss. Makitak nga tapay na diya babae. Kasano nga ta? Ang mga nuwag sublimanan ni J. Disco House, boss. Padasan taman ti mapantumanan ijay. Ngam, ti pagsidawak. Ubing nga da ijay. Kan apay at di man lang nagkitakit, idiaday naramit ko kenkwana. Kinasauyo ka di, boss? Kinasaok. Ngam sana sumungsungpat. Kaslawan mang mangig na. Diyak maawatan. Kaslan nakapsut unay. Gaputan na barte kak. Diyak nakasaw iti usto. Makon-konsensya akpay kit din. Apay ama ikulkulang ka. Adda ka di parikot iti trabaho? Ay, jak manam mo. Iti pa naglabas ti aldaw, kasla aglaladutak. Kasla jak kayat ti aggunay. Adda ka di sakit mo? Apay nga'y akas ta ti mariknam? Jak nga rod maawatan, insan. Saan nga ta? Agaputa kanayon ko ang malagip ti napasamak kanyak ijay hotel. Insan, nagbinulan ka di? Manipod iti dayjay arabi Saan nga tang agdadagsanak? Adda posibilidad na akasta, insan. Anya, agsikugak ka di nga awan asawak. Saan pa'y kuma? Kasano kaminto nga agina? Awan ka dilat na makita mga agchat ka ni Jeffrey? Awan, nga magtultuloy ang alamiis kanya. Kasla mapilpilitan laan. Madingarod dayta. Amangan kit dino sana matuloy ti kalay sayo, amiga. Saan ang mabalin? Para kanyak laang ni Jeffrey. Ngam, kunamat ang alamiis kan ka. Anya ti Ramida, tapno mapilitan ang mangikalay sa kanyak. Iti kastoy nga isingasing ko kan ka. Masiguradok amayatin ang mangikalay sa kan ka. Ibagam nga rodadagos, amiga. Ay, bayag mun aya mangibaga, kat magagara na kun apa ikalay sa ni Jeffrey. Lailuwam nga umuna. Sakbay nga ibagam, masikog ka. Itay tapay lang dito eh. Ngam, di tamat makita tinasawa babae. Boss. Agpag naag iti soli,
Tamangan nung makitak day a babae. Alaman nga ron. Kampay di. Mapanak ag salay di dancing floor. Tapno makitak ti aglawlaw. No adda ti nakatugaw iti igid. Namin anutan nga imay dito eh. Nga awan na tamad. Makita tantumot lang day a balasang, boss. Nailot ti lubong ako nada. Mamati ka met, anailot ti lubong. Kat na naglawa. Ah. Ako, boss. Saan taga di pa yung agawid? Awan mo ti sapsapulan ta dito eh. Anya? Ibagak ama si Kugak, amiga? Dayta ti ultimo a pamuspusan. Ibagam nga imot mo ti agbalin nga anak yo. Mayat sangag paiso. Ngam, kasano, numaduktalan na sa anak gayam ama si Kug? Nalakalaang nga irasonan dayta. Di, kalpasan ti kalay sayo. Oh, di ibagam anargrag. Mayat ti imbagam, amiga. Magustuak. Imposible adinak pala ikalaysa no maamuan na ama si Kugak kampay idi. Dayta ti inaramid ko kanila kay ko. Iso nga inkalay sanak adagos. Day tamot nga rod ti aramidan. Tapno matagikwak ni Jeffrey Javier. Imbag kasing mangkot ka, Jeff. Ada na patag na ipadamag ko kan ka. Masiguradok amaragsakan ka. Anya ka diti padamag mo. Pakaragsakak nga ta. Masigurado nga oray ni Papam kat maragsakan mat. Numaamuan na ti ipadamag ko ako na, Jeff. Ibagam nga rodan. Tadda importante apapana kita. Papanam ka di manan kat malaman. Nakakompromiso akit imay sa transaksyon ti negosyo. Kasta ka di? Kaya't ko nga ibaga, amay sakan nga ama. Anya? Ulitan man timbagam. Anya ti kahit mo asawan. Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Anya? Ulitan man timbagam. Anya ti kahit mo asawan. Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Pudno ka di ti bagbagam. Pudno launay. May sakan nga ama, idinto ta may saak magtan nga ina. Kasladyak mamati iti bagbagam. Apay ko maasan ka mamati. Masapol nga agkalay satan, sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Pagsaritaan tanto reta. Ang mga noo mo na ti tao akatransaksyon ko iti pagkitaan mi a restaurant. Manan, di mo ka dinakita tin regalo kanyak na di mama abalitok a kwintas. Italangan adlaw kong awan. Balitok a kwentas? Saan ka di ang kanayon nga adda iti tengid yu day di a kwentas, sir? Idinadlaw kong awan. Naliplipata ka dinamag. Awan ka di tinakitkitam? Awan mat, sir. Ay sus, sapay nabalor day jay, saan ka day? Impaaramid pa ila ni mama day iti sa bali a pagilyan. Adda pa'y nagan ko ijay anak kaukit. Amang ano na idisuyo laeng, sir. Bayan nyo, padasag tumanon akitaan ijay kwartuyaw, sir. Mariribo ka na, Kuryo. Kuna ni salud ang masikog ka, no? Mariribukan ko na, boss. Saan ka di arumbang nga maragsakan kayo? Diyak maawatan ti bagik. Saan aragsak ti mariknak? No di kat panagdwa-dwa. Agdwa-dwa kayo? Nuda kayo ti ama? Kasta ka di, boss? Diyak nga rod maawatan. Kaslaman, diyak kayat nga agsikog ni salud. Saan yu akayat nga agsikog? Ang kinayat yumat, tinakikaiddakan kwa na, boss. Di mo kumanayunan ti pan nakariribok ko. No mabalin la ko No mabalin la ko mang ibabawit ti amin.
Anya ko mangay ti babawi yo, boss. Ti panagsikog na, kasta ka day. Saan kayo kadi ang magagaran? Taddan to anak yaw. Apay, makuna ka di ada kasak. Taapay asa anak ang magagaran ang maadaan iti anak ka ni Salod. Apay ka di nga inayaban nak, ma'am. Diyak kaya ti kortina diti salas kan iti kwarto ni Jeff. Sukatam amin ida. Naglidam ti Maris na. Kano kasuksukat ko laeng idikalman, ma'am. Ti kunak sukatam. Saan ko adinamag no kaano tinaudi apa ng sukat mo? Ah? Eh, ko ma'am, day tama nga minti kaya ni Sir Amaris ti Cortina. Dinamag ko ka din no anya Amaris ti kayat na? Basta sukatam. Awanan ti adupay asao. Anya ka di Amaris ti kayat yung nga isukat ka, ma'am. Jay sabong-sabungan ti kayat ko. Jay kanayon analawag ti aglawlaw. Kayat nga ta ni Sir day ta Amaris. Amangan mo di na kayat ta saan anaasam iti sabong-sabungan, ma'am. Insan, gumatang taman iti pregnancy test. Takitaan taman, ang mga nagdadagsan ka ngagpaiso. Di mo mat ngamin kayat ti mapanagpakita iti doktor. Kasano ang mapanak agpakita iti doktor? No masikugak, katawan ba't asawak? Ngam dagita sintomas amarikrik-nam. Kat iso ti madamdamag ko amarik na ti maysa nga aginaw. Unay lakit din tikin na daksang gasat ko. Balasangak, ngam, kastoy tinapasamak kanyak. At dabasol ko insan. No apay mat nga inawis ka iti daydi arabi eh. Ay, pag madyan na timapan ka dagiti night spots ako nada. Agdadagsanak nga tangag paiso. Sapay ko mata saan. Nagsaritaan nyo ka din ka ni Jeffrey, ti may papanitikalay sayo. Pagsaritaan minto kano tito. No mabalin ko kat iti kabiitan na panawan. Saan mi ko man nga ibaybayag pay. Rumbang ko apagsaritaan yun, tapno malpasen. Dayta kumarod ti bagakan kwa na. Ngam ada kano transaksyon na iti negosyo, tito. Iso kano pa iti umuna nga asikaswen na. Kasta ka rin? Sa bagay, kasapula na dinabaybayan na iti kakadwa iti negosyo. Larigat no mabaybayan na. Saan ka di ang mabalin ada kayo ti mangibagakan kwa na agkalay sa kamin, tito? Tungpalan na kayo mat siguro. Siya tinagdesisyon nga sawaan na ka. Ngam iso mo tagdesisyon no kaano ti kalay sayo. Dayta ti kinid daw na. Kasta tinagtulagan nyo, tito? O anya, insan, nakagatang ka ka din iti pregnancy test? Wan insan, ngam, kaslawan kirid ko amang kita no agdadagsanak. Ang masapul ang maamuan ta. Tapno amom ti saganaam. Anyat serbina, no di mo mat usaran dayta. Kasano nga tanong masikugak nga agpaiso. Di, aklonam ti kasta pasamak, insan. Sana bale, tadamot ja imbati ti lalaki akwartam. Kapilitan nga iso ti aramatag. No kas pangarigan aganakak. Diakon makatrabaho. Tadanton aw-awir ko. Ay katwan Sana bale, insan. Adda aklat ta iti likwidam. Oh, amiga. Hello. Inaramin mo ka din timbaga? Wan amiga, ngampi manaw, tada ka no napataga asikaswen na maipapan iti negosyo da. Uraya masumangpat. Takidawom ti panagkalay sayo. Talagang urayag. Pinasukatakpay amin na kurtina ditoy, tapno swerte akas iti imbagam. Sa bagay, jay kano naswerte ang Maris ti Piliam. Tapno, mayato ti banang ti panagsarita yo. Isungarod ang pinasukatak dagiti kurtina. Amangan nupod no ti imbagam anaswerte no naranyag ti Maris ti aglawlaw. Uwin
Takunada ano kanon nalidam ti Maris ti aglawlaw, nalidam mat ti pagbanagan ti saritaan. Mangnamnama ak na iti mabiit kat agkalay sa kamin, amiga. Oray siya, amiga, mangnamnama akmat. Masikugak nga agpayso insan. Nagbunga tinaramid na kanyak. Angam, di kan agladingit, insan. Italaang day ta aliday. Ngam inton dakkel ton ti anak mo. Ison to ti kadkadwam. Sa bagay. Ay, anak to analaing. Tapno dumakal to anasayat nga ubing ti anak ko. Kaasi kamot, insan. Ubing kapay nga agbalin nga ina. Dayta ti paglading itak insan. Awan to ti kaduak amang isa ka di ti anak ko. Iso nga itapay laang. Urnungem ti sapul mo. Tapno di kan tuunay marigatan. Sapay ko ma. Tadi baybay anti apo. Wen, insan. Kat, agkidawak manan iti pamakawan mo. No saan aga po kanyak? Saan ko maakasta tinagbanagam? Nasaya at tagdakan, Jeffrey. Pagsaritaan yon ti petsa ti panagkasaryo kani salon. Saan pa nga ita, papa? Adang amin nagtulagan mi iti partner ko iti negosyo. Amang ibangon kami ti sabali nga isla. Bayat na ita plano yo. Nabayag ili na plano na ita. Da kayo itan ti mangituloy. Masigurado ka nabaligi na ita plano, papa. Arugyan mi adagos. Ijay Visayas kano ti pangipatakderan mi. Bayat ijay. Taadayo pa iti kakompetisyon. Iso nga rod nga iso pa iti intunar mi, papa. Makauray da ita kalaysa. Kita man na naimbag di ta kotse. No, dati kwentas ko abalitok. Kaano pa yung awan, boss? Diyak na po utan no kaano. Dahil di agbalawak. Awan mo ten. Anya? Angam, namin adun alininisak ti kotse, boss. Angam awan tinakita. Mapanak ka nagitipon siyap. Agdamagak no da naglako iti kasya kwentas. Adamot na kaukitanagan ko ijay. Ket, anya ti aramidan nyo, numasarakan nyo, boss. Gatangek, ore mano. Pakalaglag ipakday jay ti day di mama. Impaaramid na day jay ti sabali apagilyan. Apay nga enruar mo dayta akwintas. Adda ka di planom amang ilako iti dayta? Saan kun to nga ilako daytoy insan? Daytoy lang ti may pakitak iti anak ko. No agdamag may papan iti amana. Nangina siguro dayta akwintas. Nagpintas kandakkel. Nabakad pa'y. Saan akas ka rin na ang mapugsat? No kasano anabati ti akin kukwa. Gapo nga tatanabartag, kat inikat na, ngam dinan na ibulsa. Nalabit. Ibulsa na ko masiguro. Ngam gapo iti bartak na. Di na naaramid dayta. Saan nga ta nagsubli iti hotel, anang sapol iti daytoy akwintas? Mabalinakas na. Ta saan mo't asinsinan dayta akwintas? Awan mo di kwenta, sir. Biniro ko amin asuli di ta kwarto yaw. Ngam awan mo. Sa dino nga tati nakaidiswak iti dadya kwentas. Saan nga ta nga ijay opisina yaw, sir? Masaya nga naklaw na iti day jay. Day jay ti kanginaan nga insagot ni mama. Inuwagsak ko pa'y idi ti abong ti katray kan inikat ko ti supot ti pungan yaw. Ngam awan mo tinakitak, sir. Sayang na jay. Makitak pa'y nga ta. Awan mo't kano karagiti ponsyap anapanak. Anya ka diti bagbaga ti katulong anapukaw mo? Kan kasano ana ikat di tatangad mo?
Tiyak nga rodam mo no kasano. Basta idiag balawak. Awanan iti tanggad ko. Awan matanda anak ay batyak. Saan nga ta babae mo tinakaala? Ang mga nodamot sa bali a babae iti biyag mo. Babae ko nam. Kasano ko ma? Negosyo ti pakakumikumak. Ang mga not na babae a pagluklukwam. Babae pagluklukan? Awan babae. Ayan nga rod ti kwintas mo. At ka di parikot yaw, boss. Kuna ni salod nga amangan no babae kano tinangalay ti kwintas ko. Ada nga ta posibilidad na, Goryo. Ha? Anya iti panagkunayaw, boss? At ka di sa bali a babae iti biyagyaw? Da kayo ti makasungbat iti dayta, boss. Iti imbaga ni salod day chay. Nalagip ko ti babae iti hotel. Ang mga nuad da inlock da iti ininom na. Iswasan na nagkitakit, iti sagitan nyo. Kasano ko mga iso, boss? Dahit ang karoon ti pagsidawak. Saan ko apulos nga inatap a babae tinakaala? At da napasamak kada kayo. Nang di mo pa iam mo tinagan na. Apeng amin nga iti ayan na akwarto tinangi panam kanya gidi. Ah, una, gapot ay bagam anapintas a babae. Siniputak no sa dino tinangi pananda iti dayja a babae. Kat ijay mat tinangi panakan ka. Kat, kaano ka di tilong table, amiga? Day tati pakasurunak. Aguray ka no, tada bangunan da negosyo. Iso ti pangpangruna na. Umuna ka di ti negosyo, sakbay ti kalay sayo? Day tati imbaga na. Kunak no dagdagan ti amana. Ngam ni kano Jeffrey ti mang desisyon no kaano. Ay, kung naglakit din no agkalay sa kayo, iti kanito ang maamuan ng adan anak yo. Ay, sa bali mo, day ta Jeffrey anya. Kasano no di na mauray a dumakkel ti tiyan ko. Day tanti parikot. Masapol nga agpanunot tamanan iti sa bali a pamuspusan. Tapno, makalawit mo day jay a Jeffrey. Itaman pa'y anabartag ka asimangpet, Mr. Jeffrey Javier. Anya ti parikot mo? Kaano niya pa nang ibaga mo ni di, amasikog ka? Apay abasit pa lang tatyan mo. Agpalawag ka man. Kwa, idi makumikom kay tinigosyom. Naragrag, talasakit namin tinakam ko adinak pala pakasaran. Tinumero ono akagurak kati mga ulbod kanya. Saan ka nga inulbudan? Agpaiso ti bagbaga, Jeffrey! Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka di amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglivak pa'y kano. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka di amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglivak pa'y kano. Rumbang laang agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Agbalinak nga ina. Ajak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipat tamon ti ama ti anak mo. Tikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pa'y ngay no di kasta insan. Mabanag iti sabalya pagilian. Una ti kapsat mo akadwaag amang imanihari iti ibangon na asanga ti kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan papa? Dito yan alawas. Sika ti makamo ditoy. Na kami iti kapsat mo ti makamumat iti negosyo ijay. Ikari kasan ko abay-bay ang tintalikyo kanya ka negosyo papa. Nasayaat. Awan matlat isabali amang tawid dito no sana sika. Timat kabsat mo timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayat ti negosyo papa. Rumbang lang. No malugi, sikamat lang ti agrigat.
resulta ti ultrasound mo, insan? Lalaki ka no, insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo. Saan ko pa nga ipasurot ni Javier? Apelyedok to lata ti pasurot ko kenkwana. Sa bagay, kwentas lang matinakitam. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana. Apay nga da tinasaw ak kwentas iti katre a nagturugak. Kan nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan, adi ka pa'y nakariing. Masako na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. No mabalin la ko mga kalaysaka siksika, aramido mon. Mabalin ka di mo ti kasta? Saan ka di ngayon bagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdag, apakaibangunan ti negosyo? Ikarim nga rod, ngayon ton malpas day tapasdat. Depende to iti pasamak. Haguray ka lang, tamadanon to na ita. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta na alam mo ti kayat mo kanyak. Napanak ka di iji balayo, anapan nangalay ti bagbagam? Sikati may dito balay anang tad. Pumanawak man lang eh. Agsarita tanto inton limpyo day ta utot mo. Imanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay dito mansyon? Apay ka di nga aglulo ni Ma'am Salud Arimwar, sir. Bayam lang manang. Di na ngamin amo ti sasawan na. Saan na makaaw-awat? Baliktad nga min ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay dinon. Dayta siguro tinagsakitan tinakam na itay. Tadayta ti imbagak sakbaya pimanaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Labing itek no na insulto. Ngam isumat ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasarayaw, sir. Pudno. Ngam saan ko pa masango? Adu pa'y nagitikayat kong aramidan. Arak dayta. Saan adanom, amiga? Adoon na iti tagay mo. Masakit tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka diti imbaga niya, ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay ang nangalay ti dayaw ko. Siya ka no tinapan ng tadkan kwana. Anya? Kat, ag-give up ka din kan kuana? Sana mabalin. No kasapulan a balsag. Balsag na a Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumati pa ng balas mo, amiga? Urayan niya pamuspusan. Aramidak. Mabalas ko lang na jay alalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama si Kog? Ulbod da dya babae. Sungarot na surunakin ko na. Uri man saan ngagpakpakita. Angam, amangan numasoron ni Sir Kadakayaw, boss. Uri taawanan dito eh. Napalan iji abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa'y ngagsubli. Taadda sa nga tinegosyo nga imatunan da iti kapsat ko ijay. Ay, un gayam, boss. Apay nga taadya kung makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang na dya babae. Kaya't kamat ang makita kan makasarita. Ngam jak matan makita. Nagsakit ti tiyan ko, insan. Mabalin ka di ang kado anak, ama pa ni di ospital. Insan, ayan ka ditin sa ganam nga arwatan yung agina. Eh di bagi ti sirop ti katrensan. O sige, tamapantan. Inak mangala iti pagluganan tanga agturong iti ospital. Wen insan,
Nasakit na talaga ang tiyan ko. Ikarigatam. Rumartan, taaguray ka basit di ta kalsada. Tainak mangibaga iti pagluganan ta. Agyaman ako na insan. Imbag tada ka akad kadwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho. Kat naragsakanak anang awat. Kuneho? Anon yung iti kuneho, boss? Tsak man mo, no apay akas dyan tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadagito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing? Nangag ko ngamin. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, ti ka ipapanan na. Kasalo ko mga da ubing. Kuna iti ni salud amasikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpo a lalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama dito katrem. Imbag lakit din ta nakapagpas ngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaasyan na ka ti apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la ko ma. Tauray agmay-may saka mangisakad kan kuana. Nasaya tulat ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbaglakit di tadaurnong mo ang nakasagana nga usaran nyo, no agkasapulan kayo. Ngam no tsak pa'y makatrabaho. Mabiit maibos ti kwarta. Saan ka din anap-napan iti mansion da, Jeff? Saan? Ururayak nga awagan na. Ngamawan na uray ko. Rumbang asaan ka pa yung sumuko? Sayang ti kinabak nang no sumuko ka. Dayta ti makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Hustot ako na, amiga. Oray di na kaayayatan, tabak nang mat. An-anwam ti ayat? No awan mat kinabak nang na? Ngam no agasawa kaminton, makabalas akon kankwana. Ipariknak ti iparparik na itakanya. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabaulan tayo mat a babae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ma, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, tasaan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Unay matan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mo't day ta nga imbagam, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idikwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kini sir. Saan kayo kadi amap-mapan ijay balay da Ma'am Salod? Saan malit? Apay ka di, manang. Dumlawak ngamin. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-law na asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarod ka. Nagturod mo't nga umay ngamin day siya babae dito. Kasano? Katpat-patib ka rin ngamin ni Papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan no agsubli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir ijay abroad? Siguro. Adda ngamin negosyo na iti abroad. Amumot ni Papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay, iso tinatawid mo. Napatpatag tinegosyo. Anya ti ko nam? Ay... Jak na awatan timbagam
Ay, awan, boss. Tikunak. Imbag ka da kayo. Taada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam at imaadaan iti negosyo. Narigat, boss. Awan puunan. Awan pa'y padas. Amangan pa'y gidde. Nuad adda malugay. Tapnosan ama sayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko. Ada planok nga ramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan? Agla ko aksa dito'y balay. Uray basit laeng. Ibagaban bantayak dito'y. Kabayatan ti panakaw awir ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga agkakaaruba. Imbagla nga pagpalpalabasak iti oras ko insan. Sana bale, tanasingpat mati anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Ti imba ti idi ti ama ni Josh iti lamiseta ako nam. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod insan. Day tamat ti yamanak, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo tanasingpet. Sino? Kan ayan nga tati amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amu da nga tati tunggal maysa. Ay, pasamak to ti mangwarwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawon nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita ti langana. Ang adda nakaukit anagan na iti kwintas saan ka di? Dakkel pa'y. Kan nadnadlaw. Tadakkel ti pendant anak kaikitikitan tinagan na. Adda simmangput alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni salud day jay. Anyaman nga tanti mayan na dito eh. Saan kayo ka di amailiw kan kuana, sir? Kasoron ko, ta inulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, ori saan mat. Anya? Imbaga na amasikog nga uray saan, sir? Imbaga na, takayan na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni papa. Ay, sus. Pinilit na ka kumaanang ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ah? Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salod. Adumot ti kasta. Lakay tinobyo, ket ubing mat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Ha? Adda kayon, ma'am? Nakita naklang arudan, damagang paylaan. Ulitem, no anya, jay kinatawaam itay. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Ha? Adda kayon, ma'am? Nakita naklang arudan, damagang paylaan. Kunak, ulitem, no anya, jay kinatawaam itay. Ah, ay ko, ma'am. Diyan nga min istorya ni sir. Adda ka no nagkalay sa senior citizen. Kan ubing pa'y abalasang. Anya ko ma. Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Awam makiday, ma'am. Sige, panawan kayo pa'y. Adda ka ti ibaga mo na masapol mo, tay may ka diti mansyon. Apay akasta ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Jak nalipatan. Iso nga rod adamdamagak no niya ti bagawa na masapol mo. Amo mo tikid-kid dawaksan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Nga manon atawan ti relasyon ta, Jeffrey? Adak pa'y matla ditoy, sanak matapi manaw. Anya kadi pa'y nati sapulam.
Apay ka dinagsang sangit ka asimmangpat, manipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan ka no, daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka, daddy. Intay dya unag, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni dya unag. Intay dya kwarto, taday pakitakan ka. Irwar mo ti kwintas? Daytoy lang ti pakalaglagi pan ti anak ko iti amana insan. Ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwentas ti dadim. Isuasan mo apatpat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy a kwintas. Pagkwentas mo, ngam saan aron ba nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy a kwentas, anak. Ha? Apay ngay asaan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy a kwentas, anak. Kayat ko saan ka analiday. Tadaday ta naggapo iti amam a kwentas. Kamaliti naramid mo. Apay nga pakwintas mo iti ubing, tinangin na akwintas. Tapno saan amasaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya akwintas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing dya anak mo. No nataengan ti makakita iti kwintas, ang mga numasulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dalaang ti kwintas. Saan ko napanunot dayta? Kayat ko laang matamaikat ti sakit tinakam na, iti panang sutsutil dagiti pada na nga ubing. Naimbag ta simmangpat kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakkan ka, asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Adat yung no panawan kan gundaway, tapno itad na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami. No di na mapatgan dayta akid daw mo, ada sa bali awagas, wano bendisyon nga itad na kan ka. Kasta ka di, mami. Urayak latta apatgan na tikid daw ko. Sana sinsinan dayta kwintas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Wano pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay, saan ko nga ipagpakita, mami? Naalam ka di ti kwintas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagak laang ti patag ti kwentas. Isulaang ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaang mo't laang ti kwintas. Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa iti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rumbeng laang. Di mo laam mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makita nga agsangsangit ti anak ko kat maditiriknak. Nang runa no may papaniti amana. Talaga akas na, tamay sa kakat nga rod nga ina. Ngam, panunutam ko maana imbag ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di ang mangawis ka pala iti sa bali akadwang nagpasyar. Ikan kay ti kwarta.
Ada 2 plane ticket ko. Aramatin yung aktor. Adamat passport mo? Tur, sa di na pagilyan. E di Singapore. Doon na plane ticket. Mabalin? O sige, umanugot hak. Tigayam ko ani Ana ti kadwa nga agtur. Sige. Itad ko ken kati 2 plane ticket. Apay, adi kay mawag nga umay ka. Imbag, tadyak pa'y nakapanaw. Agrub-grub watak ko maarumwar ita. Napatpatag to ibagakan ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga rod, noon niya day ta? Napatagmat lang ata, akas iti imbagam. Agtur tayo di Singapore. Ada 2 plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Oh? Oy, galante talaga ni Jeffrey. Agasam, takaraman akpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pay? Mabalin pay. Nasayaat nga ron. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsakmat ni Ma'am Salud arimor itay bigat, sir. Itaman pa'y. Intad ko ken ko na ti plane ticket nga usarik ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon na nga ibaga. Oh, di awanan ti aramatin niya, sir. Mabalin ko ti mga alay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masigurado nga agbayag jay. Medyo mabayagmat nga rod no kasta, sir. Nasaysaya at pa, na ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangrengreng kanyak. Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jengarod ko na kon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa akin ko na. Nagkarumutan ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wa namin, boss. At masimsimin ko dita masungat. Sapay, ayan ti intersection ti asid na. Diyos ke. Inton maminsan, saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok namin di tangigid ti syudad, boss. Permi at tapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mo't dito eh. May sa orasan nga agur, oray ta dito eh. Kaya't yung araw, nga ijay tuigid ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Oray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iji opisina. Hello? Asino da ka day? Nalusam na ita kwarto, tadandani akong sumangpet. Ha? Sumangpad kayo, sir? Wen, yamsan mo ngay bagbaga dita sumangpetak. Sorpresa ti sasangpet ko. Saan ko ngay bagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kade makaw-awat. No awan ni Jeff, saka agdalos dita kwarto, tapno sorpresa ko nakmanan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga rodan tagdalaw sa awanda. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo ngay bagbaga sumangpetak. Okay, sir. Matungpal. Bye! Idulin ta pa day ta kwentas, tama nga numapukaw mo, anak. Saan ko apukpukawan, mami? Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatlaang inton dumakkel ka. Saan pa'y arumbang agkwentas ka, iti kasta kapatag akwentas. Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo langan nga alaan, mami? Please! Apay ngamin. Itad kwinton malam, mami. Promise. Sige, ikarim asan mo nga ipaiga mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay dya pagadalan. When, mami? Promise. Ingkang aruda ni dya pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaigan kan ipakita iti asino man? Kaya't ko shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas abag. Kaya't ko dayjay. Uray siyak mat. Adamot kayat ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, into
turnak dito Singapore. Kanayon ko makastoy. I-treat nak ni Jeffrey nga agtur. Nagasat ka, amiga. Saan akastoy kagalante ti asawag? Ay, kuripot dahi jay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Oray di na kaikalaysan. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lata. Nataltal gadak matlaan no agkalaysa kamin, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayo dita? Kastoy lata. Kanayo na makumikom iti negosyo. Ada ka di importante nga bagayo, Papa? Agsimpa kayo kuman kani salon. Ada ka din nagtulagan nyo apan nagkalaysayo. Napan nagturi di Singapore, Papa. Jack magustuhan ti naramid na panangulbud kanyak. Abay, kasano kumangay nulbudan na kaakunam. Imbagan ama sikog nga ore saan mat. Ipapilit na ngagkalaysa kami nga ore saan pa idi analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya? Imbaga na amasikog nga oray saan? Dahil tatipod no, Papa. Masurunak lakit nga rod kan ko na. Saan ka kadi ang mapanidya trabahom ita, insan? Jack manam mo. Kasla nadagsan ti barukong ko ita. Nagpakadakit ti boss ko, ajak pa'y lamapan ita. Amangan mat no, da sakit mo, insan. Apay adi ka mapaniti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag-leave. Agi na ka nga rod, insan. Kasapulang matina na. Narigat no trabaho aka na yun. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka diti gumatang iti basit asari-sari store mo? Adamat basit. Saan mat ngamin adak ka la sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igit ti syudad. Traffic manem. Anyapay nga eh. Iso na lang tanatapok. Nabayag sa tapan nakasiminto ti kalsada. Amangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Barang ano sana makurakot ti pundo na. Naitakat ti parikot dito'y pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ah, ti Obing, kalat ang nagbalasyo. Sos, dandanin, boss. Oy, Nagkwapo nga Obing. Apaya, kasla. Dumsagak, takasaok. Ti Obing, kalat ang nagbalasyo. dandanin, boss. Ay, Nagkwapo nga Obing. Apaya, kasla. Dumsagak, takasaok. Boy, nagistayan kan. Ha? Anya ka di tinagan mo? Kwa, sir? Ha? Nagkwapo ang lalaki? Kwa, siyak ni Josh. Sige, tamapanak di ta pagadalan me. Agore ka. Ha? Anya day ta pinatputam iti batog ti barukong mo. Ha? Matyak ag kamali. Jay kwintas ko day ta. Anya? Saan na mabalin akitaan? Gunuig gaman yo ti kwintas ko. Kwintas ni dadig da itoy. Daddy, kunam? Day ta ka di putputam apendant kat adda nakaukit a J. Javier? Ha? Kasano nga muyo? Kat diyo pa'y nakita ti pendant na. Ha? Magician kayo kade, sir? Sino ti mamim? Mabalin ka di? Kuyugan na kitayan na? Nadalo sa akon ti kwarto ni sir. Kaano nga taas sumangpa? Api nga taadi na kayat nga ibagak kini Sir Jeffrey. Adda nga ta sa bali a plano na. Anya nga ta. Ni nga tamot mam salod. Kaano nga tamot ngay asumangpag.
Nagip ko la ka nga ro timbaga ni Sir Jeffrey. Nga isuda ka nun tagkalaysa. At kadidakas nga ramidan nyo kan ni Mamik. Awan, Barok. Kayat ko lang amam-am mo ni Mamim. Anya ka di tinagan na. Sofia Robles tinagan ni Mamik, sir. Sige, tayo na kung ija pagadalan mi. Mabit lang. Inak ka sa ti maestram. Takid dawag akadwa anak iti ayan ti inam. Promise. Awan madi nga aramidak ni Mamim. Anya ka di ti trabaho na. Aglaklako, sir. Gusto nga rod. Itulod na kijayan na. Tagatangag amin alako na. Anya? Gatangan nyo amin alako ni Mamik? Promise. Gatangag amin alako na. Ngamjak mat amo ti ayan na. Isu nga isuhurom ko mati ayan na. Mayat sama, no itantanta pa iti kaadata dito Singapore. Mayat day na panunod mo. Kayat ko pa'y ditoy. Makapawan ganas nga no agawid ta. Tadinak pa'y mo't ikalaysa ni Jeffrey. Isungagyan ta pa'y ditoy. Tapno, ipapas mo ti sakit tinakam mo. Saan ka ti? Hanya pa'y ngay, no di kasta, amiga. O sige nga ron, ipagnata ta extension ti panagyan ta ditoy. Obserbarak man, no kailiw nak, no agbayagak, dito'y adayo a lugar. Urnusan kan punasak man dagiti lakok. Natapok da. Kanayon ngamin nga aglamlabas dagiti lugan. Iso natapok ti aglawlaw. Mami, at gumatang itilako tayo. Ti anak ko, saan nga pa nag-eskwela? Apay nagsubli. Mami, nangagyo ka di timbagak. At damanggatang itilako tayo. Ha? Asino ti kadwam? Agpayso ka di gumatang dayta? Pudno timbaga ti anak mo. Gatangag amin alakom. Tinapintas a babae. Gumatang ka kading agpayso? Bilangam no mano amin ti balor na. Tabayada kita matlaang. Kayat ko ama-amuan no nangala amin ti kwentas ti anak mo. Apay ko mati kwentas ti anak ko. Anya ko mati bibiyang mo iti kwentas na. Siyak ni J. Javier. Anya? Anak. Inga pa ije kusina. Ada na patag-apagsaritaan mi iti daytoy at tao. Asino ti kadwam alalaki? Josh, apay nga inyag mo ditoy. Imo na, kunana kwintas na ti kwintas ko, tita. Anya? Isu ti akin kwentas, iti kwentas mo? Mamati kayo kaditi imbagana, tita. Ha? Ay, ni mamim ati makasungbat iti dayta. Ay, kunanakit din ako kuha na kano ti kwintas. Kukuak mat dayjay, taintad ni Mamik. Ay na, malawlawagan nga tati amin ita. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Tapno malawlawagan ti amin. No kasta, sikat ti rapist anang gundaway kanyak. Nang gundaway ko nam? Bay anak ko mga agpalawag, sakbay akapungtot nak. Sige, ikan ka iti gundaway mo nga agpalawag, no apay aginundawayan nak. Nagrigatak iti mano atawan anang isakad iti anak ko. Agmay-may saak ngawan ng tulong kanyak. Pakawanan nak. Ngam ti amok kat saan ka aginundawayan. Nabartekak idin tulod nak ti driver ko iti kwarto ti hotel. Ti amok kat babayadan ka. Tada ka iti unag ti kwarto. Da kayo ka diti nangilaok iti anya abanag iti ininom ko. Iso ajak makakutikan makapagkitakit. Jak makalaban. Awan amok iti ibagpagam.
Damagam iti driver ko. Ta iso tinangipan kanya kiti kwarto ti hotel. Namarte ka kidi. Iso adyak amo na niya tinapasamak. Ta payakas laawan babail mo kan nakapsot ka. Nangibatya kiti kwarta. Taim pagarup ko ababayadan ka. Agpaiso ka di agatangan yu amin tila ko ni mami, sir. Agpaiso ti imbagak, anak. Bayadak amin ala ko ni mamim. Ngam saan ko nga alaan tila ko na. Ha? Bayadan niyo? Ngam saan yung nga alaan? Kasanungay mat dayta? Mabalin ka di nga arakupan ka, anak. Ha? Nabayag asinapsapol ko ti kwentas ko. Ngam adamot gayam kada kayo ka ni mamim. Siyak ti dadim. Ha? Sika ti dadik? Agpaiso ka di? Agpaiso, anak ko. Lumabalin, alaan kayo adwa ija mansyon. Mansyon? Saan ka niyadak kalabalay ti mansyon? Wen, anak. Sublian ka ito. Inakpayagpakada ka dagiti kasosyo iti negosyo. Nabartak ka no ti agnagan iti J. Javier. Idi impanda iti kwarto nga ayan mo. No kasta, awan basol na. Jak man amuan. Ngam, apay ana sabsaban adagos ti gurak kan ko na idi nagpalawag. Kaya ta sa wanday ta, nga adda pa nagayat mo adagos kan kuana, iti pa nagkita yung manen. Love at first sight. Nataermat gayam. Kuna na nga ipasyar na kami kano ija mansyon na. Iso asaan kan nga agpakipot pay, insan. Ama ti anak mo dayjay. Saan nga ta nakababain? Agsubli kano intonal daw. Aw-awisan na kamat. Saan mo't asika ti mangkamkamat kan kuana? Sa bagay, para iti anak ko, mapanak mamat agpasyar. Intayo ni di mansyon, Sofia. Pangasim. Kaya't ti anak ta ang makita ti mansyon. Mami, kaya't ko ang makita ti itsura ti mansyon. Intayon, kaasyam ko mati anak ta. Karbangan ti anak ta ti mapani di mansyon. Intayon na, mami. Kaya't ko matngagpa-share ija mansyon da. Sige, pagustuak ti kayat ti anak ta amapan ija mansyon yun. No magustuhan nyo, Ijay, agyan kayo ni Jay. Wow! Nagpintasan ti mansyon. Ay, dakdakkel pa'y ngam ti pagadalan me. Nagpintas pa'y. No kayat yo, agnaed kayo ni ti mansyon, anak. Mami, kaya't mo kadingagyan ta dito yung mansyon? Ah, kasano ti balay ta? Tawid ko pa'y dayjay kadagiti dadakkel ko. Mabalin nyo nga ti mapan pumasyar iji balayo ako nam? Ah, makitan to. Ala, saan ka pa pilitan nita? Iruam mo pa iti bagim dito eh. Asino ka di ti ubeng, sir? Apay akaing-ingas launay tiladawan mo idi ubing ka. Putot ko manang. Ah. Namatyak adago sa putot ko, gapo iti ladawan. Kaing-ingas na ngagpaiso ti ladawan ko, idi ubingak. Naggwapo nga ubeng. Langa na tinasimpag. Kanti inana. Nagpintas, sir. Adda ka di relasyon niyo? Saan mo nadamagan manang? Napinpintas ngam ni salod, saan ka di? Wag, sir. Ang madamag ko man. Kasanungay no umay ni papayaw. Day tatidak kalaparikot ko manang. Amumatan ni papa. Wag nga rod, sir. Naturay launay. Aglangan nakpay ita ama panigi trabahok. Ipasyar kayo ti aglawlaw, kanita amin napasat ti mansyon.
Sigod ka di ngaglanglangan ka iti trabaho. Saan? Italaeng, tadda kayo nga ginadi ti mansyon. Oh, Eh, apay nga ro, dakas landadak kala parikot mo. Adan kan ka ti amin. Kinabak nang kandi adal ka pa eh. Ada ka di pa'y kurang? ni Papa. Intulag nak ang mga saway ti saan ko akayat. Yaka mo no kasanok asalungasingan ti kayat na. Ada ikasal mo? Ada ka di dito'y mansyon? Imbaon ko anapan nagturo di Singapore. Tadyak kayat nga adda ka nayon di ti mansyon. Agdaldalos kayo dito'y pasilyo, nana. Agmapakmanmat. Mga lakmat itimap ko. Ah, ay na. Saanin baro? Nalakalaang mo day to. Kabaula. Uray siyak, kabalakmat agmaplaang mat. Sigod ka di nga agdaldalos ka, baro? Nana, tultulungak ni mamik nga agdalos. Agdalos kami pa'y IJ school. Ha? Ay, aleman nga rod baro. Ang ni alwada ma, tama nga numaigalis ka iti pasilyaw. Di na nadlaw ti siserak ko iti mansyon. Ang mga nun na pakakumikuman na. Agpatuloy aklatan. At ang guwapo nga umbing agdaldalos. Kaingingas ni Jeffrey di Pasik. Ay, di naknadlaw. Oh, nakaayat nga ubing. Asit gakman. Asino ka, anagwapo nga ubing? Ha? Apaya kaing ingas mo ni Jeffrey, nga anak ko. Ha? Ay, sir, anak yun ni Daddy? Ah, Ay, isugaya managwapo kami kan ni Daddy. Tagwapo kayo matalolok. anya? Dadim ni Jeffrey? Ni ka di salod ti inam? Apaya di tayong bagbaga kanyak? Kuha, sir. Sofia tinagan ti inak. Ha? Intayo di ayanda. Lolo, agkibin tayo. Lolo agwapo. Nakayayat ka nga ubing. Mala, intaman nga rod itayan nagitidadakal mo. Papa, adda kayon? Kibkibinan niyo ti anak ko? Ay na, at nagayang putot mo. Nga mapay adi mo yung bagbaga. Saan nyo kadya kagura ti anak ko, Papa? Apay ko makagurak kat apukok man. Kunana nga agpada kami kano agwapo. Papa, isumot ni Sofia. Ti ina ni Diyos. Sofia, ni Papa. Good morning, sir. Good morning, man. Amom tinagpili Jeffrey. Isugaya madi mo kayat ni Salod, tada sa bali nga ilamlamang mo, loko. Isutya ay ayatag, Papa. Okay, kaano nga ron ti Kalaysa? Ipagnayon sakbay nga agsubli ak iji abroad. Agyaman ak unay kada kayo, Papa. Wen, iti kabita na panawin, agkalaysa kami. Hello, Tito. Nakaawag kayo, Mat. Ayan nyo ka di ita. Adaak na ti pagilyan tayo. Ladingit no saan kayo nga agkatuluyan ka ni Jeffrey, damat gaya man putot na. Adan apo ko. Anya? Kasano nga daputot na ako nayo, Tito? Imposible nga adan putot na. Ladingitag, nabayag kayo ang nagdenden na. Ngam sa anak nga impaayaan iti apo ko. Ita, adan apo ko. Iswa, sorry.
isudan ti agkalaysa ta addan anak da. Anya, mangikalay sa ni Jeffrey iti sabali. Anya tinapasamag, amiga? Asino timawag? Ingka gumaag ti saan ang nagsikog. Tasan kami pa yan nagkalaysa. Ngam addamat gaya man pinututan na. Ha? Isu ka no ti kalaysa na ko na ti ama ni Jeffrey. Ano kasta? Saan na matuloy ti kalay sayo? Anya pa'y kuma. Nagmalasak matan. Isumot lagayam nga imbaunak dito'y Singapore. Ay, awanan, amiga. Sayang. Agyam anak, tanasara ka matlaang ti anak ta. Babaan iti kwentas anat nagmo. Manipo dita. Saan tayo ngagsisina? Ay ayatan ka unay, Sofia. Ay ayatan ka matunay, Jeffrey. Ket agkalaysatan, biyag ko.